Mitipon tamo, ban pagmasusyan ya, ing banal a Eucharistia, ban pasalamatan ing Gino, king kalam ning pangapari. Mitmong tula, saksyan tamo ing pangaordin na ning kapatad tamong diakono, Ireverendo Harold Coronel de Guzman, antimong presbitero ning banal a kapulungan, apanimonan ning lubos kagalang-galang, Florentino G. Lavarias Didi, Arzobispo ning Arkidiyosesis tamo. Kambering pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat, ampon prosesyon panlob.
Kikinig pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing kapayapaan ng Ginoo mantabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Kalugrang kong kapulunganan ng Diyos, may mong tula tayang pagmasusyan iting Eucharistia. At mausta mo king kaluguran tangik pa, banpanwana na iting pamitipon, king kapamilatan ng pamitubod na king banal na Espiritu. Ano nung kapatid tamo, i-Reverendo Harold Coronel de Guzman, pitagulaling yaking kasiwan ang timong presbitero. Kabambag sa tiyan tayong pagmasusyan, ing misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapantala pamo at sisyan din kay katang kasalanan, at manikaputa mo king Ginoo, banakatang patawaran at layon pasiknakan. Ginoo, pakaluluan mo kami. Uling mi kasala kami kaya ka. Ginoo, pakit meke kami in pakaluluan pong lugod mo. At ibiye mo kaya kami ing kaligtasan mo. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung papataw na rin kasalanan tamo, idala na katamuan sana kimbiye alangang ka. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Diyos, Cordero ng Diyos,
Panalangin tamo. O Diyos sa ginumi, amig kalub king kasiwan da rin pari, ban panimunan ang pong antabayanan da balayan mo. Pagkalub mo kaniting diakono, a pinili mong ini king kanakamo, ban sumuyo ang timong presbitero, ing sikanan, ban manatili king pamanuki king kikang kaburian, ban kimpi ang pong pamagobrana, ari na kang kaligayan kang Kristo ay anak mo, ang mabibiyang pamagaring kampe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, Diyos, magaman, king alangang ka. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king mumunang ng libro ng Samuel. Ngeni, inganak a Samuel, susuyo yaking gino king lalam ng pamanibalang Eli. Balagad mo tuto kanitang panahon na ita, ing magsalitaya ing gino karing tao. Ela karaniwan mararapat ding pamipatilip na, misan ayaldo, may paintagon king Eli makakeraya king kwarto na. Lalabog na laring mata na. Halos ene makaya yiniyang man. Ing sumbunin Diyos makasindiya po. At Samuel makakeraya keta king santuaryo ning Ginoo. Lugal akakarinan ning kaban ning Diyos. Inyang ing Ginoo minaw siya, Samuel, Samuel. May kibat siya, atyo na ako po. Kay bat milyaiya kang Eli at ngana. Atyo ko po keni uling dimdam, da kayong minawos kanako. Eli ngana, era na kaman inawos. Magbalik ka king pagkeran mo. Inya migbalik ya, at migkerang pasibayo. Minsan pa yung manyang minawos ing Ginoo. Samuel, Samuel. Samuel mi bangon niya at minta kang Eli at ngana. At ko po keni uling dimdam kong inawos siya ko. May kibat siya, era ka inawos anako. Magbalik ka at magkerang pasibayo. Samuel kanita alaya pang balo tungkol king Ginoo. Ating amano ning Ginoo epa milantad kaya. Misan pang ukdo ing Ginoo minawos siya. At katlo ng ukdo ita. May bangon ni Samuel at mintaya kang Eli at ngana. At suko po keni uling dimdam da kayong mamawos. Eli kanita at talastas na. King ing Ginoo iyang mamawos king anak. Inya ngana kang Samuel. Magbalik ka king pagkeran mo
At nung ating mawas pasibayo ngamong makibat, magsalita ka Ginoo, makirandam ya ining alipan mo. Inyay Samuel migbalik ya at mikera king lugal na, ing Ginoo dinatang ya at kanita, linapit ya kaya. Mamaw siya antimo hindi patana ng minuna. Samuel, Samuel, Samuel may kibat ya nga na. Magsalita ka Ginoo, makirandam ya ining alipan mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Pamamasang iba't king kadwanang sulat San Pablo, karing kapulungan, karin Korinto. Kapatad, kumagmapuri tungkol king sarili ko. Nunemo tungkol karing kainan ko. Dapat agyang magmapuri ko pa, ito maging kamulangan. Uling katutuan mo ing sabihan ko. Dapat daptan ito, magkang mikalaluyang maragul a paglalawe kanako ing nino paman. Maygit kingakakit na at daramdaman kanako. Dapat ban dago labuntok, paulira ding makapagmulalang bage amilantad kanako. Mirinan kong metong matinding sakit. Metong yawaring suksok at titimo king katawan ko. At antiyang kasangkapan ng satanas, ababatbat kanako. Ban dagol alog. At lukungok menigapu arapaning Gino tungkol kaniti. At inawad ko idayon na sa kanako. Dapot ing pekibat na kanako anti Kenny. Ing grasya ko makagyuna para keka. Uling lalong lalto genapan ing upaya ko ning ika may naka. Inya matula kong ipagmapuri ing dakal kong kainan. Kanita ing upaya ng Kristo, lalo na kong pasignangan. Ulinita, alang-alang kang Kristo, kontento na ko, karening kainan ko. Kontento ko, karing palmura, kaligaligan, pangalupig, at miyayaliwang kaplaslob daralanan ko. Pablasang nun kapilan kumayna, kanita na kuman miririnan sikanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Era na kayo awsan pang alipan ko, awsan da kayong kakaluguran, uling pepabalo ko kaya kayo, ing sablang abalo ko kang ibpa ko. Ingginuman tabi ake kayo. Pamamasaking maya pabalita,
agpangkang San Juan. Mi kakasalan ka rin ka na Galilea, ing ima ng Jesus at syuka rin. I Jesus ang poring alagad na, may kumbirala naman makipagkasal. Inyang kegisan lang anak king kasalan, ing ima ng Jesus sinabi na kayo, kepaltan lang alak, nga nang may kibat Jesus. Babae, ba't ka ako masasabihan? Ing oras ko pamiras. Ima na, sinabi na kanita karing magsilbi. Daptan yu, ing nanumang sabya na kay kayo. Karin atin anam atapayan, adarapukanan king danom, gagamitan king pamanos kaugalyan daring Hudyo. Balang tapayan, mikakalaman niyang 4 hanggang 6 atukong adanom. Jesus nga na karing magsilbi. Katman nyo lang kandanom ding tapayan. Kitmon dalangan pin danom, halos maglapo la ring tapayan. Ngeni sumalok kayong ditak, nga ng Jesus karing magsilbi. At idalayo king manibala king bangketi. Delara kayo, at tikmana naman ni tiing danom. At ita pala, meging alak na. Uling nakamalayan nung numeni bating alak. Ding magsilbing sinaklong danom, ilamong bukod makibalo. Inyaing manibala king bangketi, inaus na ing lalaking kinasal at nga na kaya. Ninumang magtaw, yayapag ng mumuna ing manyaman na alak, at potang dakal na laainom ding bisita, kanita na lalagi ing alak amay na klase. Dapot ika, ngeni mo palege iting manyaman na alak, itiya ing mumunang dili, karing makapagmulalang waga, adepata ng Jesus. At iti, merapatya karin ka na Galilea. Karin nalalintad ing kayang upaya, at ing kayang alagad, sinalpantayala kaya. Ing maya pabalita ning Ginoo. Ing Rektor ning Mother of Good Counsel Seminary, Ireverendo Padre Kenneth D. Alde, ipresentane ngeni ing maordin, king arapan ning arsobispo at arapan tamo, antimong banal akapulungan ning Diyos. Lumapit ya sana kining arapan, imagnasang miordinan, antimong presbitero, Reverendo Harold Coronel de Guzman. At syuko po, Kenny. Lubos kagalang-galang ay pa, ing indong banal na kapulungan, adwa na po ing ordinanye iting kapatad tamo, para king kasuywan, antimong presbitero. Karapat dapat siyang may ordenan. Kay ba't ning masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng Kristo, at king rekomendasyon da ring mga siwa king pangayubog na, patutuan ko ing mayakit yang karapat dapat.
Manalig king kasupanin ng Diyos at inarapagligtas tamong Yesu Kristo, pipili ng kay ting kapatid tamo para kintungkulan ang pong kasuywan at imong presbytero. Antimong tanda ning pamananggap tamo kaya, pasalubungan taya pong masikan a palakpak. So salamat king Diyos. Mayor din la po rin apat king kakatamong Archdiocese this year at Tauli, ngayon Galdoite, i Reverend Harold. Nakalasalamat king apong Ginoo pakiramdaman na katapa. Pakibatana, ing katang panalangin para bangkanita may kabukasyon pari kay Santa Iglesia, lalong-lalo na king kakatang Archdiocese. So tutupin, pasalamatan tayo nga pong Ginoo. At inimpamitipon tamong ini, pasalamat tamo, ulimbalo tamo, burina ni nga pong Ginoo ini. Burina, ing mayor din niya ini kay katamong kapatid. At nandin, pirisintake kay kayo, pelak pa kanya, nepo. Pelak pa kanya, Reverend Harold. Pero I think, yung papalakpakan tamo mo, aliwaya, na papalakpakan taya mo naman, ing may mili, kaya ulim bukod mong yung tunay ang apagkatiwalan ing apong Ginoo. At ngayon ituta mo kini papalakpakan taya ing apong Ginoo ang po ining pinili na. Sana po ining palakpak tamo ngayon ni manatili king pamanantabi tamo. Bangka nito maging tapat siya king liban o luluban ng Reverend Harold. Kadwa, pasalamatan tala naman din kayang familia. Nepo, mother mo, ampoy, miyang ubye mo, tatang ampo rin kapatid mo. Nakal po salamat. Baka siguro niyang kanita, niyang baya lumob seminaryo, ating kayo naman sariling plano. Niya po. Siguro, niyang akakitsi, ng anak niyo po, sipsipan niyo na, pilan na kaya rin maging apo ko kanini. Mga yan, santing na siguro lahi ng anak ko. Pero itamo rin sigurado, uli nung may kasawa yarin, ko sigurado po ta maging bawag nema ng asawa na. So, ating kayo naman plano, pero linubi nga pong Ginoo at Reverend Harold ating niyang pekiramdaman. Nepo, ating niyang pekiramdaman, bangkanita, tuki aking kaburyana, ning apong Ginoo. Kalupan ng Samuel, king mumunang mamamasa. At siyempre, salamat mo naman, Reverend Harold. Kikatampami pag-istorya, kayong sharing tamo, malalagwa, yung kayang pakibat. There were times na nagkaisipan mo nung kayang kapin mayayawas. There were times na bala mo, may sakit kang bagyalob kayang apong Ginoo. Huli ngayon makayakma, kayang kaburyan mo at tasahan ng malilyari. But afterward, sikit mo at siya nga pong Ginoo, pati nakitang kekang asahan na milyaring, makayakma, kekang kaburyan. Dakal mo naman po salamat kay kayo, kapatid Talasal Pantaya. Ulim balo ko, abe-abe tang mga di, para bangkanita, may kabukasyon, kay katamo Archdiocese. In a special way, pasalamatan ko la po rin minantabi kang Reverend Harold, lalo na rin kay seminaryo, pati na rin kay katang benefactors, at siyempre, rin kay katamong vocation committees, nung atinman, kay katamong parokya. Kanyang piggunamang kay ing ebanghelyong pinili mo, among Harold, dante mo'y sinabi ko nandin, o ba't ordinasyon yung pinili mo, wedding yan. Wedding at kina. So, ating pong ordinasyon, kay ba't yung kay katamong ebanghelyo tungkol yaking kasal. Alam ba kayong pigugunaman ni rin? At yung kanakong pamigunam, aga nakakinig metong istorya,
ning metong apari some years ago, nung atatandanan da rin kay katamong pari at yung tamong national retreat king Manila. At dakala ring mika foster parents sa manwan tamo, pepatok ng andala ka ring miyaya liwang bale. At yung pimeto nga mag-share, na tinok lang ya, kitang nanuitang sikat Vicky Belo yata. Nya pinanyambayam ako sa Mahasande lupa. Okay? So, tambali at iknakan. Puring metong may kayawas pansin kay kami kanita, yan pinitang metong nga pari na kitang tiknangan ng metong nga parokya, kitang metong nga bali. Karin, potang mamangan, bala mo, dahil anak may buglang manguku, pati ya, uling marimla. Marimla, panamdaman na yung relasyon na rening pengay. Until such time, sasabyana nitang pangani, mag-open niya kay pari. Sabi na, dening pengari, they are already at the brink of separation. Nga pala marimla. Uling milalako na lasa. Yung karelang pamyabi. Kating kewa na ng pari, during the retreat, metong yang pangadina yan. During the retreat. Pangadina la retang miyasawa. Nasaan nga pong ginudina na lang grasya, banta ni may balik itang karelang pamyabi. Ibalik itang karelang lugod at katapatan keng metong at metong. And then later on, ining pari, mag-share yan naman kening anak da. Share na yamo naman may misip na lumwal because of the infidelity na kayang agawa. Isipan na naman lumwal. So, anyang payari na yung retreat, may tipon la at may buklatan. Balura rin yung pengari, yung pari, bisa niya naman lumwal. At yung abalo ng pari, ila mo naman pala pangadede. So they made a deal. Father, ikalulwal nga na. Manatili kami, at ikaw manatili ka naman sana. Manatili ka kayang pangapari mo. Kaya po akaling wanita because it was shared to us during our Nyanga Chiko Pakeng Assist program. Metong makatagkil abunga na nitang retreat. Aga nakakini, huling api-abe tayong kasal, ang po yung pari, pangapari. Nakanitam wakit, at mo yung pamilarawan na niyang kasal, tegunan dari Maria, ampo Yesus, ampo rin disipulo na, biran sitang punto ating maragula pamangailangan, kaya walan, kaya paltan alak. Ating Birhen Maria, yamin takarin ban makipangan, lalawa na mo naman. Lalawa na itang kakulangan. At itang kakulangan na ita, yang delana, kay apong gina. Yung pengadina ang timawari, sinabi na kang Jesus, kikisanan lang alak. Kikisan lang alak. At yung apong gina sinabi na, pamiras yung kanakong panahon. Hingamanwa na yapining, darat ang kayang kamatayan. Ang pamanjubling mebye, anong nuka rin magdalayang lubos kaligtasan. Pero nang sinabi na ng Birhen, anyang ikit na itang kakulangan, pepabalo na ini kang Jesus, kay ba't linawi na la, detang magobra ka rin, detang ipus, sinabi na, pakiramdaman niyo, na numanisabyan na kay kayo. At yung apong Ginoo, sinabi na karetang talasawt ka rin, katmuan nyo lang danom, deng mga ragulatapayan. Kapla mo po, detang ipus ela matamad, uling kitmuan dala kano hanggang labi. Kitmuan dala. At kay ba't sumalok ka nga na, at patakman mo, kay
head waiter. At anyang minumyo, kindano, may pamulalaya. Kanyaman, best wine. Ako balo na ng steward, ay ng waiter, nakipaltan alak. Siyempre, at tsuya ka rin, yung manibala, dapat balo na, Sana yung kitang nanukan batini, may sana yung alok, ano ka rin batini. Kaya kinita mo akit, ilugod na ng indo. Lugod na ng indo na akakit na yung pamangailangan. At ini, waman na liwaya yung memye, Mary interceded on behalf of the couple. Hindi siguro yung murikulakwan kay kaamong. Bilang pari, potang makyabe ka karen tao, mo itang masaya ka, potang makipangan. Agkat na kasigurado rin tao, kubalo nung pilan banwa, midagdaga na ka-wait kanyan. So kalupan ng birhen, kamo mumunta karela. Kamunta karela na aning ay biera ka. But be there also, and try to discern and experience their suffering in karelang kakulangan. Bangka nito, ini mo naman, ing dalamo, King Apong Ginoo. Ating metong tamong pari, King Archdiocese, Yapo Rafi, mig 50 years sa Ketangal do. Misan, ay istoryana, mintaya keng metong amakwalta. Mintaya. Usually, potang makanyan, kares mo ka rin, huwa mong, pot mi pasyal kayo, nanong asawp ko. Pumakanyan Pero yamintaya ka no, at yung kitnane, ning kayo mong, mi panta kayo, nano po yung asawp mi. Alinya, minta ko kayo ni, nang asawp ko kay kayo. Nang asawp ko kay kayo. Masanting ya siguro ng attitude. Potang munta ka rin, at chutang. Maybe, at mo manakotang nang asawp ko. But just trying to be there, listening to them, being a synodal priest, potang makiramdam at ingapong ginagawa yung paralan ban akit mo itang pamangailangan. At uyan yang yarap King Apong Ginoo. Kalupa na mo ni tamparing inistorya ko. At anyang mibalikan la dening bisanang mikawani. They decided to remain, to stay. Aga nakake po itang metong na mag-share kanita keng marriage encounter, a couple. For some years, mikawa nila, kay ba't balikan la, at metong lakaran team couples. Sinabi raw makanyan, fidelity the second time is better than the first. Best wine. Fidelity the second time is better than the first. Kaya kung naman sabihan nini, maging unfaithful ka pa, banta yung fidelity the second time. No. Nunayakit tam, potang manatili, lalapit yung Apong Ginoo, akit tamo, itang lasa na ning biye, lingkas sa slag. Buri kong balikan te yung first reading. Samuel, matutudya, at atin yan darandaman na aus, mamaus kaya. Mintaya kan Eli, at ko Kenny. Nanong muri yun, aus mo ko. Na sinabi ng Eli, ay Eli, tunod na kayo naus. 3 beses. Pero niyang 3, nang giwa ng Eli, kitang kayang discernment, yung mamaus kayo, yung Apong Ginoo. At sinabi na po, tutuki ang maus ini, sabihan mo kaya, Ginoo magsalita ka, makiramdam ko. Kasanting nanita. Potang pupunta lang kay katarin tao, nang kay they almost adore us. But make sure, may sasara in passage of Hormuz. Hindi dapat siya makabuklat, turo mo lang king Apong Ginoo. But diretsuan mo lang king Apong Ginoo. Learn to discern. What ang pupunta na rin tao kaya. May your joy
be discerning what God wants from them. Mangkanta kalupan ng Maria, maging kasangkapan tamo, kitang kayang panagkat, do whatever He tells you. Kay Jesus ngeni, kita niya akakit. Nino nga akakit na ngeni, King Jesus sa may ordinan you. Huling kapilan po may ordin niya yung pari. We are anointed by the Spirit and we are configured to Christ. So if you want to enter Christ at inyong representative, kami po. Nya po tang mangumpisal kayo kay kami. It is Jesus who reveals Himself through us, notwithstanding our weaknesses. O ito yung pakatandanan mo, amo. But do not forget, yes, you are a bearer of enormous and absolute power because you represent Christ. But do not forget, you are also a bearer of human frailty. May you always remember the second reading. Paul, ikit na kayang Canaan, kay ba na ita, adwana, lakona ni nga pong Ginoo. Na sinabi na nga pong Ginoo, no. It is through that weakness, karing kupakit, king kanakong power. Remember, share ko na ata kanita kay kayo, dumalan tamong kasakitan. Okay? Ata nakaranta mo yung kasakitan. Almost everyone can stand any suffering. But you can only test the character of a person by giving him power. So today, you'll be ordained. You'll be given power. And this will test your character. Whether that character is founded on Christ or founded on your false self. Ya pinachuta mo po ngayon ni para bang kanita, kabang pasalamatan tayo nga pong Ginoo. Pangaditaya mo naman, Reverend Harold. O ini po isang kan, nung bakit balang misa, pangadiyeng Santo Papa, pangadiyo ko, pangadiyo la rin pari. Bakit? We are weak. We are weak. So eko po mariria nung pangadiyo kami. No, you need to pray for us. You need to pray for us. Idagdagan na po, rin pangadiyong pari kanyan, uling at yung bayo orden. So among si bayo, hingaldoyti, emo kakalingwan, ipanagkat na ning apong kina. You will be representing Him to people. And He's expecting you to bring people, especially families, to Him. May you be given a discerning heart and a humble spirit, so that as you serve Him through His people, may you lead them not to yourself, but to the Lord, like what Eli, the priest of God, did to Samuel. Pangadi mo ko mo naman. Ne? Ini, naburisab yan, perfect na yapon dong, uling at niyang kupya. No. I need your help, your example, and your prayer. Please do pray for me every day. Amen. Ing maordin, mga kuyangeni arapaning arzobispo, karing pangako ning kasuywana. Anako, bayo ka sumulong lungob, king ordin din presbitero. Pasyag mo ngayon arapaning kapulungan ng Diyos,
yung kapag nasan mong ganap kanitin tungkulan at kasiwan at imong presbitero. Tatagulaling mo yung sarili mo, king saup ng Banal na Espiritu, banggana palang pasubali, king tungkulan at imong pari, king orden ng presbitero, at imong karapat dapat akatambayan, kambi ng orden ng obispo, king obra ng pamaningat, king kawan na ning Ginoo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, banganap king kasiwan na ning amano, king mitmong katuliran ng pong kaingatan, manaral king maya pabalita, at mituro king kasalpantayanan katoliko. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, ban pagmasusyang mitmong katapatan, ampong kapag kumaban, agpang kinradusyon na ning banal na kapulungan, king misteryo ng Kristo, king banal a liturya, lalong-lalo na yung sakripisyo ng Eucharistia, ating sakramento ng pamakisut, para king kaligayan ng Diyos, at king pangabanal ng banal ang kapulungan ng Kristo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo, ing manigapu kaya bemi, king pakalulo na ng Diyos, para kring taong mipagkatiwala, king kalingapan mo, king kapamilataning pamanupad mo, king kasiwaning alampat ng pamanalangin. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung lalo kang makisanmetong aldoldo, kang Kristong mata sa pari, amidawon king sarili na king igpa, at imong metong ganapaain, at kambena, impamanalan mo yung sarili mo king Diyos, para king kaligtasan na rin sa bla. Opo, king sahog ng Diyos. Harold, ipangako mo yung kagalangan, ampong kapamintuan kanako, ampo ka rin maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng Diyos sa migmula king maya padapat ka, yan naman imiganap kaniti. Talakad tamo po. Pakamalang kong balayanan ng Diyos, manalangin tamo king apong Ginoo, alubos mapamakalulungig pa, na itugtog ng labis-labis ng grasya na ibadbanwa, kaniting kayang talasuyo, a pinili na king kasuwan at imong presbitera. Siklod tamo po. Kinupakalulu Kristo pakalulu Kinupakalulu Panala Maria, ang induning Diyos. Panalangin mo kami. San Miguel, Gabriel at Rafael. Panalangin niyo kami. Manalanghel naning Diyos. Panalangin niyo kami. San Juaning Talapaminya. Panalangin San Jose, panalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, panalangin niyo kami. San Andres, panalangin mo kami. San Juan, panalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, panalangin mo kami. San Joaquin
at Santa Ana. San Esteban, San Ignacio ning Antioque, San Lorenzo, Santa Perpetua at Felicidad, San Gregorio, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedicto, San Francisco at Santo Domingo, San Ignacio ning Loyola, San Francisco Javier, San Juan Maria Vianney, Santa Teresa ning Avila, Santa Catalina ning Siena, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Fernando, Beato Pedro Zuniga, ikayong sablang banal na lalaki at babae, Ginoo, malunos ka. King sablang maro. King sablang kasalanan. King alananggang kamatayan. Alang-alang king pamikatawan mong tao. Alang-alang king panyatang muwan timong tao. Alang-alang king kamatayan mo at pamanalakad iba't karimete. Alang-alang king kalam ning banala Espiritu. Malunos ka kay kaming makasalanan. Animunan may sana at pamingwa ing banal mong kapulungan. Papanatilyan may papa ating mabilog a kaparian king tapatapa mayuyo king kapulungan mo. Isan metungan mo sana king sablang tao, king kasalpantayanan at kapayapan.
Asignangan mo kami, king pamanyuyuke ka. Panuanan me ing pinili mo. Panuanan ming pinili mo at pabanalan me. Panuanan ming pinili mo, pabanalan me, at itagulaling ka rin banal at tungkulan. Gawan ming suluking karalungduman. Gawan ming manalakaran king katutuan. Gawan ming talasuyuning pagkakalulu. Gawan ming propeta ning katuliran. Gawan ming dalaning kapayapaan. Gawan ming kabahuring tupa. Jesus, anak ning Diyos sa mabiye. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa Ginoo, pagamuang mo mi, pakiramdaman mo kami, at itugtog mi kaniting talasuyo mo, ing bendisyon ng banal na Espiritu, at yung upaya ng kalam ng pangapari, detang kingarapan yung pakalulo mo, mi pabanalan nila, lain mi padurutan niya sana king grasya mo, at yung alangkupa sa lukot mo, yung kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Talakad tamo po. Saksyan tamungeni, king mitmong katahimikan at pamanalangin, ing pangaordinana antimong presbitero, ning kapatad tamo, king kapamilatan, ning pamanumpak gamat. Ing banal a kasulatan, ampon ing tradisyon, patutuwana na, king ing pamanumpak gamat, pawagana ing pamirake, karingkalam ning banal ay espiritu, at ing pamitutok king metong a misyon. Lukluk tamo po.
King panalangin ning ordinasyon, ing arzobispo, mawusya king banal ay espiritu, para king espiritu ning kabanalan king bayong pari, ban apa banala ne ing banal a kapulungan ning Diyos, at miyubugya kang Kristo, ing matas a pari, at alang dungis sa ayin. King mitmong katahimikan, manalangin tamo, kambening arzobispo, talakad tamo po. Mantabi ka kay kami o Ginoo, banalig pa, alanghagang Diyos sa lubos mayupaya, sibol nindangala na nintao, at aladang king sablang grasya, kapamilatan mo yung sablang bagay, susulong at mika katatagan. Banlalangan mo yung bale na pari, mituldo kang talasuyo kang Kristong anak mo, king kapamilatan ng upaya ng banal na Espiritu, at telatag mo karing miyay luwang orden. Kanitang pakimpanawanan ng lumang tipan, minusbong ang miyaliwang kasuiwan, uli dareting kapag masosyan. Niyang pikatiwala ni kang Moises sampon aaron ing kapulungan mo, banipanemunan ng pong papanalande,
Mituldok ang lalaki ating matulid a kabilian, ampong dangalan, ban making katambayan, ampong kasaw, king kasayuanda. Ate mo rin king ilang, tenameng espiritu ng Moises, karing puso, rin 70 taong matenakan. At yung sawag da, pemahalaneng kawan mo, kimbit mong kanawan. Ate mo rin karing anak ng Aaron, dininan mo lang ganapadake, hingupayang mi panibala kang tatangara. Ban arinan mo lang sapat aparing tatagulaling na nimbatas. Ban miyampang sakripisyo kin tabernakulo. Amiging anino ring mga santing abage daratang. Dapot kareting may ngalabasan na eldo o banalayag pa. Tinubod may anak mo king yato. Jesus at tubod mo ang pontengalan ming mata sa pari. King kapamilataning banal na Espiritu, inampang na yung kabilugan ing sarili na keka, at gawa na lang katambayan ding apostol na, king misyon na, ape pabanalan na ning katutuan. Pikaluban mo lang namang kayantabi, erang ban ipasyag ang pong isundo yung obra na ning kaligtasan, king mabilog ayato. Yang inipagamuha mo mi keka wagino, king kainan mi, ing ipagkalub mo kami, pagkaluban mo kami naman sanang talapagobrang akatambayan mi. Ulin tutong maragul, yung pamangailangan mi. Bani sundure yung pangapari, ay inimpisan na rin apostol. Lubos mayo paingig pa, panikapumike ka. Ipagkalubme kaniting alipan mo, indangalan pong kasiwanan ng pangapresbitero. Ibayo may puso na, ting espiritu ng kabanalan. Maging tapat siya sana king kayausan at inggap ng iba't ke kawa Diyos at katuki kindangalan ng kasiwan ding obispo, maging uliran niya sana king biye at kawiliwiling panugali karing talasal pantaya. Maging tapat siya sanang kapag-obra ang pong kayaduangan king kasiwan, man king pamanaral na at yung kapamilatan ng grasya ng Banal na Espiritu, di nga mano ng maya pabalita, mamungala ka rin puso da rin tao, at miras ang gana ka rin sikote na nagyato. Kayan tabi mi, maging tapat siya sanang katiwala ka rin kekang misteryo. Banin banal kapulungan mo mi bayo ya, king danom ning bayong pangabait, at mi pakabisyan king altar mo. Bandi makasalanan, magbalik lalub keha, at yung masakit, mi pakayapan da. Akayan tabi mi asano o gino, kim pamaniga po, kim pakalulo mo, para ka rin sablang taong kaya may pagkatiwala, antitimurin, para ka rin king mabilog ayato. Nung inyaring sablang bansa, may tipon kang Kristo, bisan metong lantimang metong ang kapulungan, at maging metong lamo, king kayarian mo. Iti aduan mi keka, O Diyos, king kapamilhan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pumagaring kambe mo, at ning banal na Espiritu, manggamangking alangangga. Lukluk tamo po. Ing bayong presbitero, mipasuluran yang istola at kasulya, awaganing kasuywan at inggap na.
Ing Arzobispo, Lanyana Langeni, King Banal Alaro ning Krisma, Ringgamat ning Bayong Miordinan Presbitero. King kinutamo Yesu Kristo, alinanyana ng igpa, king kapamilya taning upaya ng Banal na Espiritu, pagluwalo ang pong ingatan na kasana, maming apabanalan ing kapulungan Kristiyano, at baka maka-down sakripisyo, King Diyos. Tanggapan na langeni ning bayong presbitero ring tinape at alak, antimong tanda ning katungkulan na, antimong talasuyo ning kapulungan ning Diyos king altar. Father Harold, tanggapan mo lang, iba'y king banal na kapulungan, ding ayin amiyampang king Diyos. Pakintindihan mo sana yung daraptan mo, at pakiapusan mo, ingay kang pagmasosyan. Yubog me ing biye mo, king misteryo ng krus na ning apong ginang. Antimong tanda ning kametungan ampon lugod pa mikakapatad, ing Arzobispo, kambedaring presbitero, pugayan dengeni ing bayong miordinan presbitero. Igabayapan man tabi kekan. At kekanti mo rin.
Kalugurang kapatid, manalangin kayo, kaniting kayo at kakundaon, matanggap para pa ng Diyos ang pamaypayan totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning kayang lagyo, king ikasaplala tamo ampon ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginume, kaburian mo ing sumuyula king banal na altar mo, at king tao ring pari, ipagkalob mo, alang-alang king pakalulog mo, king kapamilataning upaya niting sakripisyo, king iting kasiwan niting alipan mo, para tiyang maging katanggap-tanggap keha, at makabungayang manatili para king banal na kapulungan mo. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong ginume, Amen. ing Ginoo mantabi kayo. At kaya ka antimurin, Itasyular ang pusoy. makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tuniping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos. Impasalamatan da kang kapilan man, ang pong nukarin man. O Ginoo, banalig pa, Diyos sa malugod, ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. King kapamilatan ng banal na Espiritu mo, linanyan me, imbugtong mong anak, pamunto ka pari ng bayo, ang pong alanganggang tipan. Kambi ng kabiyasan ng pong lugod, bidyan mong manatilia, ing meto nga kaparian, king banal na kapulungan. Pikalob na yung Kristo yung dangalan ng suging pangapari, king kapulungan ay nampunang kayang sarili. Kaluguran na kami, ang timong kapatid na, niya, iba't yung balen ng pari, mamili ang taong dakayanan na, king banal na kasiwan ng pangapari, king kapamilatan ng pamanumpak gamat. Tutulduan na la, ban karelayang ibayo, king lagyuna, iring sakripisyo na ng kaligtasan, at yapagde, ban apis sulsulwane ng banal na kapulungan na. Hausa na lang tumayit mitong lugod, king banal na kapulungan mo, ban apasik na ngani king amano mo, at apabanalane karing sakramento mo. Huwag pa, kabang pagkapilitan ng sumulong kipamakiwangis kang Kristo, akwarala naman sanang lalong atagulaling ding biyera para king pamanyuyo keka at para king kaligtasan na rin sa blang tao. At parangalanda kang emunano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan dakika, ampo king lugod mo. Uli na nita, makiagom kami karing sablang anghel ampong banal, king masayang dalit ng kapurian keka at ngamingan kakanta. Ikapin ng panaloig pa, ating beto lelangan, matampa kang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginoomi, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla, layon pabanalan mo.
Alakantok ng mititipon king banal kapulungan mo. Bangkanita, manibat king kayaslag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indalise daon biyang pangya king kaligaya na nilagyo mo. Uli na nito, igpa, panigapumi, impalukob ang po ang pabanal mula king spirito mo, reting ay na daralamit darawon keha. Ban magawalang katawan ang pong daya, ning anak mo, Yeso Kristong ginume, amin abilin kay kami, kim pagmasusyan bila, reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang bengeng mi pagtaksila niya, kinuwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na ating ana. Kunan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawan parang kay kayo. Makanyan mo naman kay Bataning Apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti kayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya ning payo ang pangalanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo, ampo para ka ring sablang tao. Pankanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kim pamigaga na kayo, kadako. Pasyag tayo ganing misteryo ni kasalpantayanan. Imakalitas na pamaylasa ang kamatayan ng anak mo, imaligay ang pamanabi ng Bibli at ipamaytas na banwa. At anong makasadyang sa lubong kay gagawa ng panyatan, darawan na kay kabilang kapasalamatan, hindi magiging at banal na sakripisyo. Balik na mengbib ng pakalulo, inayin ng banal na kapulungan, at kilalanan meng midawan kimbiena, apawuli ng sakripisyo ng kabatayan na biriyan mo kami ng misut keka. Di kami yung pasiknangan, king katawan na pong daya na ning anak mo, bikatwan kami, king banal ng Espiritu. At paging betong kami mong katawan, betong mong Espiritu kang Kristo. Gawan mo kami naman sanang maging metong mong alangang taon kaya at papalyarian na kaming mirakayanan, king pimamalanding banal mo. Muna ang kabenin Juan a Maria, kabilang Mang Birhen, ay duling Diyos. Kabelang San Jose, ing esposo na, at ing mong apostol. Kabelang San Fernando at Beato Pedro Sudica, ang pongning sablang banal, paulining pamaginatanda, manalig kaming birinang kasopan na lang patanan king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayin ning pangasot mikeka, pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan, ting sabla king mabilog ayato, pasiknangan me sana, king kasalpantayanan ang pong lugod, ing banal kapulungan mo, akasalukuyan maglakbeke ti king yato, kambening talasuyo mo Ileo, ing kaming Santo Papa, i Florentino ing kaming kaluguran Orsobispo, ting sablang obispo, pari, diakono, at ingalipan mo, amior dinan ngening aldo, antimong presbitero ning banal akapulungan mo, at ting sablang taong pepay at bus mo, king anak mo. Mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo ing panalangin, niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo,
lunusan mo lamang gaman tipunan, ding sablang anak mo, nuka rin la paman makasaw. Ding kapatad ming mayango na biye, ampon ding sablang ke kami matula, ampon memo na ketiking yatu, lalong-lalo na ri Narcisa, Domingo, Carolina, Arsenio, at Carlito. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mo nga langanga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na ipagkalub mo king yato ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagum ni Banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Ngipit mong kapanaligan at lugod, mawis tamongin ikikikatang kaluguran na ipa, at nga tamongan madalangin. Ikabos mo kami king sablang Morocco ikpa, balugod mo pagkalabing kapayapan king panawin mi, ban king kasupan yung pakalulo mo, bitimawa kami parati king pamanalipanan ng kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kalikalikan, kapampanayan ng pampagsadyan mi, king maligayang panyatang ng pasibayo ni talapangabos mi, Yesu Kristo.
Uling keka ing kayarian, ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggaman king alang-angga. O Diyos ay pami, ing kinume Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, mapye ko kay kayo. E mula sana papalikdan din kasalanan mi, doon ay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, layo ng pagkalaman mo yung kapayapan, at pamisan metong agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyang pang magari, magaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At keka antimurin. Matula tapungin ng ipakit, imi kakamitong tamo king kapayapaan ng Kristo. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis king apunan ng kordero. O Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapot iagkas miya ing amano mo, kumayap na ako.
Manalangin daw mo. O Diyos sa ginumi, reting banal na sakripisyo ay nampang ampon tinggap mi, di nadalasan ang bayong birim pari, ampo rin sablang talasuyo. Ban kasan metong mo king tapatalukod, makayang panglang karampatan na kasuyuan keha. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po. Invocation Director ng Archdiocese, Ireverendo Padre Aisen John M. Cruz, kambening Arsobispo, ipresentare ngeni ing plaque of appreciation at medalya daring pengari ning bayong ordin apari, antimong kapasalamatan king pamidawon king anakda para king kasuywan king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God
of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to the late Carlito S. de Guzman and Arlinda C. de Guzman, parents of Reverend Father Harold C. de Guzman, for offering to God their son in the service of his flock, given this 26th day of June in the year of our Lord 2026 at Our Lady of Fatima Parish, Hensonville, Angeles City. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop. Signed, Reverend Father Isen John M. Cruz, Vocation Director. Ing Chancellor ning Archdiocese, Irreverendo Padre Danny Q. Nakpil, basa nengeni ing nombramiento ning bayong ordin apari. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Harold Coronel de Guzman, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are, by this instrument, assigning your reverence as parochial vicar of San Rafael Parish, Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Your obligations and rights are defined by the Code of Canon Law on parishes, parish priest, and assistant priest, by the Archdiocesan statutes, and by the directives of the parish priest of the aforesaid parish. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 26th day of June 2026 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 26th day of June, in the year of our Lord 2026, at the Our Lady of Fatima Parish, Hensonville Subdivision, Angeles City, Pampanga, Philippines. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor.
ring bisang kapasalamatan ning bayong ordin apari, maganapla karing makatuking aldo. Kadwampulot walong aldo ning Hunyo, ning banwang kasalukuyan. Aldo Domingo, kalabing atlong Domingo ning karaniwan a panawon. Alas 6 ning Bengi, Ketiking Parokya ning Our Lady of Fatima Parish, Hensonville, Angeles City. Kalimang aldo ning Hulyo ning banwang kasalukuyan. Aldo Domingo, kalabing apat a Domingo ning karaniwan a panawon. Alas 8:30 ning Abak, King San Andres Apostol Parish, Candaba. Kalimang aldo ning Hulyo ning banwang kasalukuyan. Aldo Domingo, kalabing apat a Domingo ning karaniwan a panawon. Alas 6:30 ning Bengi, King San Rafael Arcangel Parish, Mabalacat. Para po king pamituki-tuki daring pamangwang litrato. Mumuna, ing bayong ordin apari at ing obispo. Kadwa, ing bayong ordin apari at ding kaparian. Katlo, ing bayong ordin apari. Kapat, ing bayong ordin apari at ding kaklase na. Kalima, ing bayong ordin apari at ding pengari na. Kanam, ing bayong ordin apari at ing pamilyana. Kapito, ing bayong ordin apari at ing extended family at family friends. Kawalo, ing bayong ordin apari at working committee. Katataulian, ing bayong ordin apari, ding anggang bisita at parokyanos, keti parokya. Pakiramdaman tayo ngeni, ing makuyad a amano ning kapasalamatan, ning bayong ordin apari, Reverendo Padre Harold Coronel de Guzman. Maya pa abak po kaya katamungan. Tutuya pong malugod at tapat ing apong Ginoo. Amen. Palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Anak ko pa mo po, panay ako pong daramdaman kareng makatwa. King tutula po kanong maswelo at magrasya reng mi asawa, patse mi kayanak lang pari. Patse mi kayanak lang pari. Actually, atin po kanong kapanwalan, ako balo nung kanino ko dimdamin ni. Pero tinatakya po talaga ka na ako. Ngara patse kano migpariya ing metong ayanak. Sigurado nung miras banwa, reng pengari na po tang inaus na noring apong Ginoo. At nung pansinan niyo po, imama ko na mo po nandining abe ko at ding kapatad ko. Huling itatay ko po, alane, meteya, bayo ko pa linob king seminaryo. And I must admit, metong yitang kapanwalan na ita, karing ka na akong penal nanan at migpatibe ka na ako. That ulterior motive, inya talagang pegsumikapan kong mayari to assure my parents' ticket to heaven. Tay, misad-sad ko tayo. How I wish abera kang ngeni. Sana abera ka pangeni. Sana akakit da ka pangeni. Sana akakit ko nung makanano kaka-proud ka na akong ngeni. Pati na mo rin kaya kaming ang anak mo. Dapat bistaman alana ka.
Tanggapan mo sana anting pengari ko ingkala madaralaning kanakong pangapari. Ipagkalob na sana kaya kaning Ginoo ingalanganggang kapaynawan, ingalanganggang sala, sundag sa keka. Amen. Masakit at masakit po ing kamamaten pengari mekad kera kalan kera tamo balo tanay ta. Kabang dadagul kami, penamdaman ko ing bayat ning pangawala ng tatang ko. Uling mila ko yakasawp imama ako. Kabang lalabas na kaming mikakapatad aldo-waldo. Pero again, I want to highlight that word, milabas. Agyang masakit, pane milalabas. Kalugod na po ning apong Ginoo. And on this day of my ordination, I came to realize, although, despite the loss of my father, God has never failed to make me feel His love through other people. He never failed to make me feel His love, His fatherly love, through other people, through each and every one of you. Lawen nyo po rin kasiping nyo, please. Lawen nyo po rin kasiping nyo. Malyari yung pong pakisabi karela. Salamat, inantabayanan niya'y among har. Itamungan po. Palakpakan nyo po rin sarili nyo. In one way or another, God has used each one of you. Ikayungan sigurado ko, at kayong ngeni-keni uling, meging na kayong parti, ning kanakong bukasyon, ning kanakong istorya, ning kanakong biyangga ng ngeni. King maragul, malatimang paralan, gewa na kayong instrumento ning apong Ginoo. Bang manantabe ka na ako, anting tatang, uling ala na ako ping tatang. King number 1 at taong, murugo meging ima. Nune meging tatang kaya kaming mikakapatad. Masalamat. Salamat. Balo ko maluwat mong penga di ining oras sa ini. Waldo. Salamat king balang pangadi at suporta kareng oras sa emo kulikwan. Agyang magkasakit na ka. Salamat po. Palakpakan tayo po yung mga ko. Kareng kapatad ko, kang wali ko, salamat. Sidsadyo ko. Kang wali ko, agyang bunso ka. Anti ka namang meging tatang ka na. Di ka namang meging tatang, ging pamilya, lalong-lalo na niyang ala ko, mag-aral ko. Kang ate ko, ang koya ko, makanyan mo muna man. Salamat, uling panaya kayong makantabe, patse mangay na ako. King balang pa mangumusta, sisikan ko. King ka na ako pong mabilog a pamilya. Salamat po, kaya kayo nga misadsad ko. King kaya katamo pong pastul at tatang keti king kaya katamong arkidiocese sa pundong. Salamat po king tiwala at pamanantabeyo ka na ako. Tunay ako pong meging tatang ko. Lalong-lalo na niyang akayabed kayo, King Chancery. Kang apong seto, ang amimye, inspirasyon mo naman ka na ako. At kaya kayo pong kapatadapari, salamat po, salamat po, salamat po. Karing meging tatang ko king seminaryo, karing formators, dakala, salamat po king pamanantabeyo ka na ako. King mabilog pamilya, king seminaryo, karing seminary staff, professors, seminary personnel, salamat po. Kaya kayo po nga kayabe, pari, at parokyanos, karing parokya, pag-apostolatan ko, anyang seminarista ko pa, tsuta mo po siguro, Kenny, King San Jose Malino, King Sapang Uwak, deng pong kapatad tamo, at sula po kete King Bandalibutad, batla po King Porak, deng tao King Malusak,
Bulacos, Kaingin, Palmayo, Balitukan, San Pedro Calungsod, Minalin, dakal pong salamat kay kayungan. Palakpakan tala po. Karing meging tatang mi, parish priest, kaya katamong parokya king Hensonville, kilob ning 17 years. Na mumuna po, kang apong may, palakpakan taya po. Kaya ako po may gumpisang mag-serve. Kaya katama pong kadwang parish priest, iya pong danos, among, thank you po. Kaya katama pong katlong parish priest, iya pong Dixie, dakal po salamat, among. At kaya katama pong kasalukuyan na parish priest, iya pong Manny, palakpakan taya po. Salamat po, karing panalangin at saupyo. Maya pa oras po, agyangan nakya pa mo po yung kaya katamong parokya at inepong anak, apari ing Hensonville. Karen pong kanakong kabatch, yamong JP, yamong Alan Paul, yamong Kevin. Salamat king grasya ning presensyayo kabang maglakbeta mong ganaking aldong ay ni. Sa mga bisitang pari po, sa mga relihiyoso at relihiyosa mula sa iba't ibang lugar at kongregasyon, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Sa mga nakasama ko po sa aking mga programs and exposure sa St. Vincent de Paul Seminary sa Tandang Sora, Quezon City, lalong-lalo na yung mga BECs natin doon, yung prison apostolate po sa Pampanga Provincial Jail, sakop sa mga offices sa Chancery, ASFES, Munting Tahanan ng Nazareth, at Bahay Pag-ibig. Maraming salamat po sa inspirasyon at paggabay po ninyo sa akin. Sa aking mga naging guru po na narito ngayon, mula nung ako'y elementary sa Santo Rosario Elementary School at sa aking high school, nakikita ko po ang aking nanay doon, si Nanay Yet, sa Rafael L. Lazatin Memorial High School. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakasama ko po sa trabaho sa Makati noong ako po ay lumabas ng 2 taon sa seminaryo sa Trans Manila Incorporated. Sa aking boss po, nandito po siya ngayon, si Tita Melinda Diong at ang aming mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kaya kayungan po hanggang sinaw at sasaw ka na ako, King Holy Rosary Parish Vocation Committee kanita, King Juan D. Nepomuceno Foundation, Kang Tatang Peter Nepomuceno, King Mig-assista mo po ngeni, King kaya katang kapag masusyan mo naman, Don Pepe Henson Foundation, Kang Tita Violi, Kang Tito Chris, and Tita Rona Gomez, ning Mexico Printing, at ding sablang sponsors at benefactors, dakal pong salamat kaya kayungan. Karing kapatadapari at parokyanos king kanakong diaconal ministry. Mumuna kang among Kiko. Ne? Amen. Palakpakan tayo po. At king mabilog na pong parokya ning San Andres Apostol Parish, king Kandama, dakal pong salamat kaya kayo man. At kadua, kang among Eric, ing kanakong parish priest partner ngeni, king mabilog a pamilya ning San Rafael Parish, king mabiga. See you soon. See you soon po. Palakpakan tayo po. Kaya kayungan pong migpagal at midake oras, talento, kayatinan, ban maging maayos yiting kapag masusyan, kaya kayo pong kaparokya ko, kaya ni King Our Lady of Fatima Parish, apani mo na ng kaya katamang kura paroko, iyamong mani, ding mabilog PPC, PFC, at ding religious and mandated organization, migpakapagal at migsadya para King Aldo iti. Plus, Tito Homer po, salamat adakal kaya kayo. Palakpakan tala po rin kaparokya ako. Kareng pong manungkulan po, king kaya katamong balen at baryo, pati namo rin kareng manungkulan, kareng aliwapang lugal, at supong eniketi. Salamat po, king kaya kayong pamanantabe at suporta kanako. At King Archdiocesan Liturgical Commission,
Ding kapatid da pari, Amenan Tabe, among Angel, yamong Omar, yamong EJ, yampoy Brother Jolo, dakal po salamat. King Media Ministry, kang Sir Nigel, at media team na, kang Tita Monet, ing kaya katamong mig-cater, ding kaya katamo pong mig-kanta, ding Magnificat Seminary Choir, kayan tabe ing koro, apani muna ng Sir Joseph Erwin Limpin, ang tinamurin ka rin strings and percussions, tamo, palakpakan tala po, ano po kagaling talaga. Karing Mother Butler, Mission Guild, Sir Alfie Alvis, King Videography and Photography, tamo, kang Brother Lee, Brother JP, Brother Nix, and Brother JC, ang mga ngayak kareng bulaklak, at King Megik sponsor, Mrs. Josie Taylor, palakpakan tala po, palakpakan tala po. Kareng miyembro ng Ministry of Altar Servers ng Parokya Sinuyungeni at ing Migasis Carela, Brother Emmanuel Lising, king kanakong kaluguran at kapatid na seminarista, ketiking parokya, Brother Aldrin Pamintuan, ing Migasis Murin kanako, dakala salamat po. Karing kapatid na seminarista, lalo na ring kapatid king Graduate School of Theology, karing kakaluguran, at kaya katamo pong may commentator, Brother Pio, ne? At Brother Charles, ing migkanta po king dalit, dakal po salamat. Kang apong Rick, ang migkanta, king litanya, thank you po. Ing memasa po, king first reading, kang ati Irene Santiago, ameni batan king kabundukan na paning sa panguwak porak, at abe nala po rin aliwata mong kapatid ka rin, palakpakan tala po. King memasa po, king kakatang second reading, king Malago, Tita Annette Morales. Kaya kayungan po, salamat po, kaya kayungan. My heart is full. Sa pakasapakya pong kapasalamatan, yung kanakong puso ngeni. Salamat po, kaya kayungan. Palakpakan tala po, sarili tamo. Sigurado ko po, makatiman niya naman ni Tatang Kongeni at pasalamat kaya kayo, King Pamanan Tabeyo, King anak na. At katataulian po, King Gino, epe tugot, pe paramdam kako, King makaiba ng lugod. Sablang kapurian at kapasalamatan, miyabyesa keka, palakpakan tayo po ing apong Gino. Ingkutang na po ng dinding dalit, nanong ayablas ko keka o Gino, king sablang kayapan mo ka na ako. How can I repay you, Lord, for all your goodness to me? Hanggang eni, ako pa sigurado nung nanoing ayablas ko kaya, nung king maluka kong kagiwan, atin ko pinbang ayablas kaya dapat abayan nyo ko pong makibat king kutangayta, king balang aldaw makatuki, king aldong iti, ayako bilang anti ng metong apari. So panyo ko pong makayablas king Gino, kapamilatanan ning kanakong malukang kasuywan, anting pari na at anting pari yumumu naman. At ngeni po, abayan nyo ko pong mamye kapurian at kapasalamatan mo naman, king kekatamong malayindo, ingindo ning Birhen Fatima, kekatamong patulunan, king kekatamong parokya. Pana
King ginumantabi kay kayo, at keka antimurin. ito ko ilapure ang buntukyo at aduan tamay bendisyon na ng apong gina. King ginu amitatag kim panalakapulungan at mamantabi kaniti, panlualo na kasana king kapamila taning alangagang saw na banagang panan mo ing awos antimong presbyter. Amen. Ing gawa na kasanang tapat at talasuyo, ampon talapatutuning malam ng lugod, ampong katutuan. Banbalyari ka maging talasuyo ng kapayapan, ampong kapaglarinan. Amen. Ing gawa na kasanang tunay pastul, amanye se karing kawana, king kapamilataning kalam ning mabiye tinape, apong banal ng amano, ban sumulong landagol ang tumang metong katawa ng Kristo. Amen. At bendisyonan na kayo nga ni Diyos sa lubos mayupaya, higpa, apoy ng anak, apoy banal na Espiritu. Amen. Iting misa matulatan nga daon, kumita na ngayon ikay kapayapan. Salamat, King Diyos. Tanggapan tayo ngeni ing mumunang bendisyon ning bayong ordin apari, Ireverendo Padre Harold Coronel de Guzman. Hinginuman tabe ke kayo. Bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos. Hingipaing anak ating Espiritu Santo.